Pozdrav svim fanovima. Evo, krenuli smo obilazak Lepkade, krenuli smo iz Arte. Znači idemo Arta, Preveza, dolazimo tunel ispod mora, idemo u pravac prvo Lefkas, pa onda Nidri. Tu se u Nidriju možda malo zadržimo, da popijemo kafu. Posle idemo u Vasiliki, to je najjužniji deo ostrva Lepkada. Odatle se vidi Zakintos. Tu malo vetrovi duvaju neki i ima dosta ovih sa jedvilicama, talasa ima dosta. Tu ćemo se zadržati malo, onda idemo da prođemo ove plaže čuvene. Ne verujem da će da se spuštamo dole do otoka Cikija, pošto ima mnogo stepenika i ono, ja nisam za to. Popit ćemo sve ove plaže i znači u krug i vraćamo se istim putem Preveza i ovamo do Arte. Toliko za početak. Snima se i dalje. Ovdje kao, evo u kolima mi piše 35,5 stepeni, ali ja mislim da ima ovdje 50. Takav je pakao da je klima u kolima, pa koliko će oladiti ovdje. Znači, radi dobro, veliki pakao. Stvarno je vrućina. Mislim da se ovdje više osjeća. Evo, javljamo se iz Preveze. Znači, upravo ulazimo u Prevezu. I sa leve strane imamo više ovih megamarketa. Lidl, Marinopoulos, kako se zove već, ja sam i zaboravio, dugo nisam bio ovdje. Tačnije nisam bio ovdje. Za toliko godina. Čuveni Lidl. Mislim da Srbi ovdje najviše kupuju ovdje. Mada svaki dan u nekom od marketa ima neka akcija za nešto. Negdje za nešto. Danas je jeftiniji ovdje u Lidlu, sutra u onom drugom, prekričan kreće. Preveza je lepo, Gadić, ovako. Meni se sviđa, pogotovo uveče. Taj onaj život i šetnja glavnom onom ulicom pored vode. Kao Knez Mihajlova. Ima milion kafića, taverni, šta je ovo, to je ovo neki, ne znam, iz gore. Ima tu akrobate, ima ulični muzičari, ima pristanište brodovi gde idu svuda na svakom mestu. Ovo je ta kao glavna ulica, ulaz, ovo je još ulaz u Prevezu. Evo je kineska revolucija. Ima svašta. Koji kod nas u Srbiji. Šta ima još zabavno. S druge strane, sa ove strane, zapadne, su lepe plaže, lepe mirne plaže, nema talasa. Sa tih plaža vidi se aerodrom Preveza. U stvari, aerodrom Preveza nije u Prevezi, on je na Lepkadi. Ali tako se zove. Ona se prođe tunel ispod mora, koji ćemo da snimimo. Mislim, nije dozvoljeno da se snima taj tunel, ali nisu Srbi ko Srbi. Ja sam već snimao. Nekada snimit ćemo i sad. Pauza? Pa, ne mora pauza. Praviš još malo priđe centra. Ima par onih kružnih topova. Evo, predstavništvo Dacia Arena. Kad sam htio da kupim Dacia u Beogradu, ovdje je Dacia bila jeftinija. Samo sam
jedan nov auto u životu imao, to je bio Dacia. Tada, i htio sam ovdje da kupim, jeftinije bio nego kod nas u Srbiji, u stvari. Bio je problem samo da se, kako ću ovdje da ga kupim, a tamo da ga registrujem. I onda sam odustao, pošto je bilo nelogično da kupujem auto u zemlji koja ne proizvodi automobile. Ne znam što da vidim. Ja sam kada da ovaj grupi slušam kampove koji nemam pojma na što slušam. Svuda, to je počelo i kod nas u Srbiji, bez veze. Evo, na je sad. Ali ovdje nije. Prve mjesece radila, ali je ovdje još ima. Možda staviš pauzu, pa da nastavimo. Centar, ovdje znam da ima pekara u kojoj se često vozio. Ovo je kao najstroži centar preveza. Grad koji svaki drugi ovdje, mislim uglavnom uvijek sve na ništa, s druge strane ovih kuća, ovdje je šetalište, veliki korzo, uveče ima sve i svašta, kažem, kao u Knez Mihajlović kod nas. Tako da je to je da, za one koji dolaze u prevezu da se ne zbune. Evo i grad, ali dođemo i ovdje. Ovdje ima sve i svašta. Lokali, Vodafone, koji je preskup. Kad sam zadnji put bio, ubijali su od cene. Ako je ljudi toliko toplo da je to strašno. Pokazuje 34,5 stepena, ali kao da ima 60 stepena. Da nije ove klime. Evo ovdje pokazuje 33. Ovdje sam jeo ovu kavu, nije loša klopa. Hotel Preveza City, to je kao u centru Preveze. Hotel Preveza. Hotel koji svaki drugi ima ih još. Nego on je kao glavno. Dobri jak. Oko malo prsta, sve što rani tebi prija. Evo još malo i kraj. Mislim da je ovo kraj preveze. Kraj centra, mislim, nije kraj preveze. Ima tamo. U povratku ćemo verovatno ići pored mora. Da idemo u centar uveče. Kao što rekao, idemo dobiđemo Lefkadu. Ovo je kraj centra. To je to? Čekaj da otiš ovdje. Ne, ovdje je ono za... Može je ovdje, se izađe da se vidi one plaže. Snimaj. Plaže, preveze gdje smo odlazili. Ono što se mene baš sviđa. Nema puno talasa i vide se i avioni koji... Ajde da se vidi kad avioni sleće doleće. Aerodrom je ovdje pravo. Koji misli zvanično zove se Preveza, a u stvari se nalazi na ostrvu Lefkada, čim se prođe tunel. To je, mislim, vojni aerodrom, ali u sezoni se koristi kao civilno. Evo, pazite, da ne se sviđa ovdje. Ovo je sad zapadne plaže Preveze. Što mi se sviđa što ovdje auto možda staviš
ladovina da siđeš u vodu, voda nije duboka, ide se polako, sve dublje i dublja. Nema velikih talasa, obično nema, obično možda i bez talasa. Srba nema, to ovde nikad nije bilo, ja ne pamtim da sam vidio nekad ovde, osim mi, naša porodica. Ćemo da pijemo kafu? Evo, kao ne smije se pravo. Evo, znak da samo ne smije. Aha. Sve imam još? Evo, ne smije nije vam. Pokazuje ti ono nešto. A ne može ovdje da se okrene. Da moraš... Da okrenem. Ćemo da krenemo izgleda ovdje, ne može. Što da pijemo kafu ili nešto? Pa što se ne parkiraš, evo da izlazi i pijemo kafu. Ajmo da ne strašno. A? Šta kažeš? Ovdje da pijemo kafu. A kako hoćeš, ako Ne, ja ti mi se to tamo ove kradi u Lefte sam. možemo i ovdje i tamo kako god hoćeš. Žao što ne možda dođemo, nije bilo ovo jednostavno. Ranije su oni promenili. Ovdje svašta ima. Mene se sviđa. Nije za one koji su... Nijedna srpski tablica. Jel dosta sad? Sinoć ima još što sad idemo prema tunelu. Ljudima ulaz u tunel. Što se umorila ruka. Jel? Ja ne znam mogu. Sad će nadvoska da bude visina minus 10 metara. Sad smo otprilike na visini mora. Tunel, ovdje ovo je. Šta su one? Ovo je vraća na isto mjesto. Tako se će ovo evo. Da sam došao. Tako. Ovo je onaj glavni put. Sad nije ovo. Sad nije levo. A? Sad nije levo. Da, sad će nas služiti kako. Da se vidimo onaj glavni kao put.
isključiš sve. Zabranjeno snimanje dok ne uđemo do tunela snimati. Znamo se snimao sam ja. Evo je ljudi, tunel ispod mora. Tunel ispod mora traje 1600 metara. Obavezno su svetlova se pale, obavezno je ograničenje brzine. Nema obilaženja, to ni slučajno. Ali sad kad je more iza nas. To je u stvari najlepši osjećaj od svega. Sad smo dole. Sad će nizbrdo i onda kreće uzbrdo. Mi u stvari ronimo. I sad ronimo, vidiš, kako idemo u dubinu. Isključit ćeš da ne bude danas vide da snimanje za mene. Pa da isključim sad? Ne, još ima dok se izađe. Misliš da nemaju kamere ovde? Glas. Snimao sam ja. Evo sad kreće uzbrdo. I idemo se tunela. Prvo nam kad sam vidio da se isključio da se policam sam. Snimao sam ja sve, ali ne bi da radiš. Jel to to? Evo ga, idemo se isključi, samo Što smo ronili? Ronili smo. Evo ulazimo u Negri. Nekim putem. Mada si, kažem, sad svi na plažama, tako da nema puno. Evo vidi, tabla vidi. Sad slikam pored tabla. Što će ti slikao koje ne dvije? Ili neće? Mene može. Ma ja. Vidite ova budala posle stičarica. Ako nije ova, onda ona možda i nije. Sad, tamo ne rade. Evo se iznadnjene.
da je tako, ne, tako nije ovaj. Ne, ovo je agencija za iznajmljivanje. Tražim poslastičarnicu. Ali ne bi bila i ona naša agencija što je ovdje su tvoje, ovdje čak i ova ili ovo. Ovo je bilo mnogo svi to. A Grci nemaju pauk, nego da bi panduri skine tablicu. Da. I ne može bez tablice. A što ne znaš za mene, pa ti toliko lokala ima. Da, svi imaju ovih posla koliko su otvorili lokala. A ovo su ovi brojevi, taj. Gdje je isključen? Isključio ovaj kraj. Veliki 11 km.
u video klipu da pohvalim Jelenu, ona je najbolji saputnik. Znači, svima mi je zadovoljstvo putovati bilo gde. Sa njom može sve, može ovde, može ovde, može. Kad nije pilo rakiju. Kad nije pila rakiju. I kad popije, tek onda može sve. Znači, saputnik za preporuku. Seo sam do sad jedne beogradske tablice i dvoje Nišlija. Ova je nekavinario. Znači, Srba nisam čuo vidio, čak ni u Nigriju nisam vidio naše tablice, ne znam. A prošao sam kroz centar. Evo moja pesma. Da, to sam ja. Avanturista, iz avanturista. Pa kaže, tvoje oči pogledaj, u njima je ljubav stvar, u njima se ošledaj, srećo moja jedina. Oči moje, ludo vole, oči tvoje, glava okradala, voda su pogledala. Oči moje, ludo vole, oči tvoje, dakle okradala, voda su pogledala. A ovo nije Passat, ovo je svemirski brod. Ovo je najbolji auto na svetu, zaljubio sam u njega. Znači ide ko metak, hladi odlično, savršenstvo. Znam da ima i novi i bolji, ali ovo je savršenstvo. Moje oči tvoje, kada okradala, voda su ogledala, baš od restora. Pa si neki Porto kad si, to je ta Sivota levo. Da sam čuo, nikad nisam bio presviđan. Čuo sam na neki idu i kažu da nije loše. Sivota 2 km. Da prekinem? Pa, može pa će nastaviti uvod. Evo, ušli smo u Vasiliki, želim da je desno ili pravo, kada da nije desno. Ajde pravo, pa što vidimo, možda se pogrešiti. Vasilika, ovdje dođe na plažu. Ovo je najjužniji deo, nije ovo, ovo je neki koji vode na plažu, parking. Ovo je ona ulica pored plaže, pored glavne ulice što ide po sebi. Mislimo da stanemo malo da bi snimili. Ovo je taj i ovdje ima dosta ovih što je viličari, ali nešto ne vidim. Ja ne bi ovdje u vodu. Šta kažeš? Kako ti kažeš? Ja ne bi ovdje. A šta ima neka isto gde je prilaz takav? Pa,
Ima i jedna godina, gremni. Imamo da idemo do jedan još. Se jede tebe slatko? Ne. Meni je ono bilo slatko. Kafa, ono nije ni bila kafa, nego je bio slatkiš. Ovdje. Vidio sam makedonski jedne tablice, da će ovdje sredi. Nisam. Koliko sam puta bio, nisam vidio da sam ti dolazio. Tamo zove jedeličari. Nije mi nešto ovo pažno, nikad mi ušerilo da je nešto kako. Tamo dole, ali da se vidi, ne vidim, vidim se kako da odgledam. Vidim se zakitu se rodom stavi. Tamo nema. Je moglo? Sad još. Ja sam te zatvorio. Da ćemo dođemo ovom glavnom ulicu. Mislim, prolazna ulica, kroz ovo mesto, nije ovo neko mesto da je veliko. Prije 7 stepeni. Kao da je 90 stepeni. On je kao da i tamo na kraju ove plaže na privat levu. Pa, ima tu i da se iznajmljuju sve. Ovdje se ba definitivno nema. Sjećam se kad su se popali jednom na brdo gore, pa sam ranije bio i shvatio mu neki mali kao restoran, ali to kao da si došao kući kod nekog. Kad ono deda i baba, ja mislim da imaju 90 godina. Jao, kako je moguće da oni još, kad sad bilo baš ono par sela onih. Baš divini ulici. Znači, prvo sad kad se popam, evo ga, vidiš tamo ono, to je Zakitis. A ti znaju to je Zakitis. Zakintos. To je Zakintos. To je to.